Belum. Nah, ya bulu-bulu kan lah. Nah, ya bulu-bulu. Yo. Nah, ngono kuwi. Kurang ya, kurang nak menurutku kurang. Apa sih bodoh dari ayah? Kurang. Kurang. Siap, gerak. Wes, jadi bulu-bulu. Wes, ini kan diapit toh. Orang kok kan murah anak yang bedadane pelaku terus gantian bapake. Jadi bulu-bulu kono. Ya wes. Nang punya perapatan ayo. Tak isi banget butuh Pak. Pak dibeli hijau Pak. Ora isine Pak. Ya kakakmu loh ini. Nek karongi boleh ning iki jar. Pak, elek butuhmu akeh Pak, butuhmu akeh. Ngono. Ya Allah, entah kok kaya ngene ayo. Siap, gerak. Hormat, gerak. Biar hormat. Goblok ya kak dhewe. Oh, hormat kalau sekali orang ini kan hormat piye? Ada satu senjata. Gerak. Gue mbak ngomong. Dadi joke kok. Tegak, gerak. Jalan di depan, gerak. Jalan, gerak. Bener. Kasih tau kayak konten bulu-bulu, kasih tau ada tutek bulu-bulu. Cepat. Yo makan ya. Cepat. Bener. Ngono lho. Sumo. Kan mau ira-ira kan dia puluh-puluh ganti Pak ya. Nanti Yunus. Nang ado ada jemahan. Dino apa iki? Kemis. Keputan apa ono loro yo to. Ndak pakai dina jemahan. Ndak ngadus ndak jemahan. Moro-moro Pak, besok videomu viral, diundang TV tapi butuh kostum bulu-bulu. Wong gerang negara koyo ngono ki piye jar.